Bokolia Sport Association Club League Football Championship 2023 Farman Kapadupong. Aruni Bhainkor Troxier ni Wolong Komaji Pathu Aklamalong ia Madhuram Lekthea Po Kalitang Sarthi Lekthea Menpen ke Chengsi Bokolia Sport Association ang Kang An Aklabang Bong Football League Championship Padupon La Solong Alhisar Po Manpen ia Madhuram Lekthe Bokolia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Videsi Chairman Noren Kiling Lapen ke Thekiding Atum Chetong Dun Rinti Sonsi Bokolia Sport Association Atumpen ke Cipatirpi Pon ke Chengsi ke Pathu Ponalong FC Wolong Komaji Lapen Langpher United Atumang Bongsi Pathu Ponlu Wolong Komaji Pen Rakesh Rong Farnang ke Lo Birta Malam News Wolong Komaji Mate Bokolia Sports Association hi bensi la bangso Pathu bangge ke Pathu Pon pini ke Chengsi lo la bangso ke Pathu lage Kalitang Niliham ke sar lo Kalitang sar ke Amen bensi Club League ke Pathu Pon lo pasal Club League lo bangge prize money do pasal tournament lo sila bangso Club League la bangge amat aduga tim kre ini aladak manggo ni kanili tum tim kre foxian target en hadi tim kre foxian bagji nili tum ladak labangso labli di pipo labangke lama non ke bangji la misi kap no masa na solo cepat itu no kan itu si topila wama solo keceng pon lo non labli lo di sini tum cepat itu madu mana nak cerita tum Pathu misan san kana bangke misi tim bonai ko la tim tum bangsi along tin no kapre kami Pathu nara bangke pati dim ko ini tum da Bokolia Sports Association ni benci semel la bangso atau nama bangke jadi pon non ini benci ni ko na bangke ni tum Social League pinama didi knockout kali pasu itu lah poin semua kata tu orang lakukan mau parti ni kita kita mana bang kau ingat dan sampai dalam tahun depan kau nak pergi kalau sini mana bang kita itu Bokolia Sports Association so patrol lama sudah Sir, winners Tuhan winner ke 20,000 lapen with trophy doko lapen runners up Tuhan bang ke 10,000 kita with trophy Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 Hampang Farman Klar Dakabirta